Apakah sinin na pak bereja mae sogi manang? Iya ro sinin na pas sampajang sogi manang. Artinya pada ga sogi na. Pada ga sinin na ro sogi na. De na pada. Angka matoha tu pap sampajang turi angka li uji papi dalik na uku Allah Subhanahu wa taala. Tapi maka dai Allah Subhanahu Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yushgilhu an amalil akhir. Dek naganggu iro amala ibadana na sabab magai iro talla dalle pura na pato Allah Subhanahu wa taala maka da iya ko dalle mu yesoe iya dalle mu iya minggu iya dalle mu letu iya ulange siakui mimal. Yakku iro mega dalle na. Tapi Bapak Ibu sekalian ajak lalu ki milo naganggu iya agage maka dari pajak kana semasam pajak. Sebab magi cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sini tomato malabikeng andrenge salah salaku yang kehadiri Pak Beri Jemaah Subuh insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepaja ki syukuru maraja lori sisi araja aku sanganna pom Allah Subhanahu wa taala andrenge salawat mapas salama mas dikiring lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilalasi di ayat Al-Quran pom Allah Subhanahu wa taala lima kadana fattaqullaha mastata'tum. Sinin narufatawe angka ki mitau angka ki bertakwa aku pom Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan tak. Akatana ia naritu ia ayat dek nasuro ki pom Allah Subhanahu wa taala untuk maleme-leme, dek nasuro ki pom Allah Subhanahu wa taala malam-malam, dek nasuro ki pom Allah Subhanahu wa taala masijak putus asa maka ada makomi ro'ia kemampuanku padahal dek pato berusaha. Nasabak sinin narufatawe pasti melo iya kami nam makasingeri alena apalagi mati onroar di makasiri asur monrina fong Allah Subhanahu wa taala. Angka rufatau magala untuk sempajak berejama. Iya ro sempajak berejama na iya rega sempajak 5 wattuna selesai ini. Narekomelo ki menre darajata maka tatambai sempajak sunnatta mapada matoi hatu nareko yakule yang idi rufatawe untuk mapuasa wajib maka angka sitala puasa sunnah yakule asi untuk masaka angka tala masih dekah akatana nya naritu dek tu to melo iro idi biasana rufatawe melo ki kala loko pada tak rufatau biasa ni itu nareko mak beli bola ki nareko mali bali bola tak motor me cinta toki mali motor angka oto na bali bola ta macina toki sa di mali oto angka bene barunna bali bola ta macina batok ya ga oh deto makoro nareko angka bali bola ta pak berejama macina toki melo mak berejama angka bali berejama tak magala masam pajasunna magala mengaji magala masikir macina toki ajak na urusan lino bawa melok le cinnai tapi urusan akhirat dek le cinnai iro agagai padahal risesena pong Allah Subhanahu wa taala angka 2 tawat ding le siriati nomor di tau angkai mangaji ritang ngaban niye yari gari mawani ni mangaji mopi yari gatau angkai masih dekkah risesena fong Allah Subhanahu wa taala masih dekke 5 atauna dek nisangi 5 abionna iya naroto wadding le siriati maka
masiriati okkolinoi nate aki agamata, tapi masiriati untuk amalan-amalan akhirat, mamagi-magi idi macinna tokki untuk makamal akhirat. Iya tu nawadirang agamata untuk fego. Jadi itu masiriti di moto, tapi tanai jama-jama lino untuk jama-jama akhirat, mamagi-magi masumangi ki fego amalan akhirat. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala, makanya angka hadisan Nabi ta, maka dari pandita ta Imamun At-Tirmidzi di dalam kitabnya, salasatun yaumal qiyamati ala kathibi min miskil aswad. Angka tallu golonga mati ria surimonrino fong Allah subhanahu wa ta'ala on ruangan na kami na makasing. Iyaro on ro kesinna iro on ruangange nakibuat fong Allah subhanahu wa ta'ala on ruang dari miskun aswad. Iro miskun minyak kasturi yang iya kami na mabolongi. Nariko biasa ki memang minyak kasturi ro minyak na tau arak Ternyata tu wangi. Iya fakam minam mabolonge na fancaji fong Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti melo ki menre derajat tak makoro. Nareko melo menre derajat tak makoro, maka harus ki mutama salah sidina opo golongan. Aga kelebihan dari gau angkana mutama ki iyarega na pondra ki fong Allah subhanahu wa ta'ala ri onra makasinge. Maka de nabita la yahummuhumul hisab. Dek na suseki mati ria surimonrino fong Allah subhanahu wa ta'ala talae yaumul hisab. As-su'at dekengan na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Melo rekengi fong Allah subhanahu wa ta'ala kega kami na maiga amala makasita gayari ga amala bajak tak rilino. Dek na suseki matan-natan na bawa mi. Termasuk na sangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanaluhum faza'un hatta yufragu mimma bainan nas. Angke tawele rekeng amala-amala na, dek to mi tawidi. Maka kita bawa mi. Nah sebab magai, biasanya tu bapak ibu sekalian, nareko angka nile pasidup patalla sifat mitau elala watakalewe si bawa sifat mapojie. Maka tak dengi ia tu talae tasampoi itu talae sifat mitau. Makanya para waliullah itu inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Majapu itu wali-wali na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Degaga na mitau ko ilalangatin. Nasabaaga mimuba apo jingan. Narekomelo ki makamala. Rigaw angkana masampajak ki. Kega mariolo muba. Mitau ki ga oko narakai, iyare ga mapoji ki oko pong Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya tu nareko mapamula-pamula mopi masam fajang, biasanya angka mopi iro mitau towi maka de mitau ka nasa lecala. Baru-baru tahu toba, mitau ka nasa ngokopi narakai. Iro pertama-pertama na, tapi serekuam mangimetta ni iro mati agagae, malomo ni le jama sinin na amala-amala iya mukbae iya naritu apo jingang oko pong Allah subhanahu wa ta'ala tasampuni iro sifat mitau loko si di agaga termasuk biasa na mitau ki oko pong Allah subhanahu wa ta'ala tasampoy iro agagae tasampoy na sabak melo ki lecala oko pong Allah subhanahu wa ta'ala iya mukbae iya naritu mapoji ki loko pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nareko mapoji ki risi di agaga de na to mitau mapo jiki okko beneta de to mitau. Mapo jiki risi dia agaga, mapo jiki okko gurut tak misalna, mapo jiki okko si wawangat tak, de gaga na mitau. Napak tas sampo iro mitau si bawa mapo jie. Biasana idi anak-anak nareko mak guru ki matematika. Mitau ki okko matematika mitau ki okko reke-rekenge. Tapi nasabari mapoji ki okoro gurue makanja carana mapak guru makasing dek na poji mak gerata tas sampai rumita oko matematika ak guruange na sabab makanja iro tawe mak bawa ak guruang sehingga sifat-sifat
mapoji risi de agaga nasampoi iro sifat-sifat mitau okko si di sewa-sewa. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Niga na iro talue golongan, yanong rosidi yan naritu nasangi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Nareko ang kasi di rufatau elolongan na poji mak baca Qurange, iya mak bacana a Quran niatna iya naritu ibtigha'a wajhillah. Melo ina sappa riona fongobohu subhanahu wa ta'ala. Bahkan nasangi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma bin nasi hum radun, nariko mencaji imangi napoji makmu onro kasinna mangaji. Sini ngata malawina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu nariko melo le tafsirkan ia hadisat na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le syarahkan ia hadisat na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuknya amala-amala lenge le fegau nareko niata untuk dapi ilolongan ipapojina pong Allah subhanahu wa ta'ala wa diki mutama uko golongan masampaja ki nasaba melo ki lolongan riyono pong Allah subhanahu wa ta'ala, masidak ki melo ki lolongan riyono pong Allah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Cuma masalahnya biasa ini ang kaki kajallo-jallo maka da ide nasan na ikhlas iyo mengaji, de nasan na ikhlas iyo mas sempajang, de nasan na ikhlas iyo to masidak ke mana ka idi melo jallo-jallo itawe. Ta isak ga isak na akata na tawe, isak na atin na tawe. Na iya kami na misangi etika iya kami na misangi niya idi mitu bawa si bapuange. De na coco idi nilai rufa tawe. Padahal ini biasa na macak nilai tawe. Maka dai ye nasangir. Dui minasa na sapa. Iro nasangir tawe. Ay de nasa na ikhlas. Mana ka idi melot tentu kan? Mana ka idi jalo-jalo itu maka dai pita nasang. Iro pak kita matata tapi de belum tentu oko ilalang atin na tawe. Belum tentu ilalang atin na tawe makwa. Agna yako de nakwa. Berarti ini tersalah. Iyan na nateyang pong Allah subhanahu wa ta'ala ilalang akuram malabin na aja lalo ki nangka nasa pong Allah subhanahu wa ta'ala taroy sifat prasangka majae prasangka makalilengi oko pada ta'rufataw curiga turu curiga kada makoy nasengi sifat-sifat seperti ini nasolangi atita. Ini nasolangi. De panalasu yarogage masolam memang ni. Apalagi narekum malasu yarogage ini nawat disiamba. Ini nasi bombe, ini nasi musuh, de nato si poji dan lain sebagainya. Bahaya ya gage. Nasaba agagade nama nasa ini melok nilai. Agaga urusan na irotawe urusan na pong Allah subhanahu wa ta'ala ini melok matur. Maka dari itu Bapak Ibu ajak lalu kinang kamagampang untuk nilai si dia rufatau. Nasaba talae ikhlas talae niya ia kami na misang iya naritu. Iya rufatau figo ide cenge termasuk ni pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 yang dari itu nasangi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yusgilhu dzalika an amalil akhir. Nareko angkasi dirufatau turi le yuji okko pong Allah subhanahu wa ta'ala masalah papidalle okko linoe. Tapi dek na halangi alena untuk makamala untuk akhirat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa ki ini rigaw angkana melo ki iya panasam melo wasam panja sogi pa. Yarik ka sigilingan na. Iya panasang ustaz melo ka masam pajang
rigaw ang kana melo ko pong Allah subhanahu wa ta'ala asogiran. Pekoni na rekode tasogi. Taparese gare. Apakah sinin na pak bere jamae sogi manang? Iya ro sinin na pas sampajang sogi manang. Artinya pada ga sogi na. Pada ga sinin na ro sogi na. De na pada. Angka matoha tu pap sampajang turi angke liuji papidalik na uku Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi maka day Allah subhanahu Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yushgilhu amalil akhir. Dek naganggu iro amala ibadana nasabab magay iro talla dalle pura na patok Allah subhanahu wa ta'ala maka da iya ko dalle mu yesoe iya dalle mu ye minggu iya dalle mu letu iya ulange siakui mimal. Yakku iro mega dalle na. Tapi Bapak Ibu sekalian ajak lalu ki miro naganggu iya agage maka dai paja ka nasa masampajang. Nasabab magi cik di mini ululungan. Riolo rigaw angkana di wasampajang. Wah, mega upuli. Nah, biasa kan kay runtu to makor. Nariko angka to majamay saliwang biasanna riolo de nang kana sampajang. Wih, magi jik nasa mega upuli. Wih, sipunan na masampajak ka. Cik de meni nasa ululungin. Napatasali sampajangnya. Padahal ia tu sebenarnya sampajangnya tania untuk sogi rilinoi. Nasaba iya rotalla sampaja melo mi pasogi atitta nafatanaki narekko sogi linoki makanja appasan resetta aku pengodoh subhanahu wa ta'ala. Narekko palik kasiyasi ki iya rega makura daleta naleki pengodoh subhanahu wa ta'ala. Makanya siap pelisuat tak aku pengodoh subhanahu wa ta'ala makada siap ko biro na lekat dali pengodoh subhanahu wa ta'ala akatana sogi dalam arti sogi spiritual sogi ati kirigo angkana masampanya tania untuk sogi dali sini ngata malabina pengodoh subhanahu wa ta'ala tapi nariko angka niat tak makada puang nariko pasogi kak jolo na pamelo kak mas sempajang. Biasa ka wako. Yarik ka makkaday ang kaniya ta. Puang melo kak mas sempajang mamagi-magi sogi kak. Maka iye biasa na tawe na sangi fanritata. Waddingi na fatasala aya Al-Quran na Allah subhanahu wa ta'ala rimakadana iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Magi yoro ayae seakan-akan melo inatukar ayat na Allah subhanahu wa ta'ala maka da iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Magay iya panasa melo imas sampajan na reko yelengi asugira pura pilewan tu ko Allah subhanahu wa ta'ala na pamelo imas sampajan. Iya na biasa na angkato kritikan na rigo angkana angkato na poji-poji cek de man nasar cek de man nasar sih. Nareko nasang naterimay anakku misalnya, naterimay anakku polisi, mapuasa ka. Iya pa mati mo ba iro agagay, na pamelo mapuasa. Akatana pura pilay tulong okupong Allah subhanahu wa ta'ala, na pamelo makamala. Berarti ang kekurangan na narikum marifa-rifa atau manasar makanya natiak itu agama tak sebenarnya cede manasar cede manasar iya tuh ngapa agama pentingin apa agak pentingin apa manasar ke narikode tanda terlalu penting ayat apa tuh manasar sih nasabak ya culu-culeng seding yero akatai maka defan ritata mapada nareko nagiling ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala iya mina melo masumpah iya mina melo makamala pura pilih tulung ku Allah subhanahu wa ta'ala padahal tetap kitu masumpah serekuam mangina tuluki Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian rigau angkana makamala ki ajak lalu ki nangka naganggu masalah lino pokok nalengir masalah lino nasaba maega papu dalet ta iare ga cek dek makurangi
tataki mas sempa aja, tataki mas sidak kemai ke iyare ke cek. Aja kita maka da melo ki masida karigawang kana sogi pak nasa melo ka masida kemana kita sogi. Asida kami man ni. Na sabak dito tu napatan tu panitia masigi maka da 100 pa sa umasu banget deh. Intin na mapatama ko kicelengang sisa buka. 2 sak buka. Sini nga tamalabi na fong Allah subhanahu wa ta'ala nuro talu. Dan ini menjadi pembahasan pokok di subuh hari ini. Nasabab maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah ta'ala ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. Nareko angka tahu si di rufa tau bang okori masigi iyari ga mangoliri agamana pongobaw subhanahu wa ta'ala mangoliri adi cingange malengi nasihat makasi loko bali bolana iyari ga selesuranna mangolli okoli sulalana pongobaw subhanahu wa ta'ala, tentunya niatnya adalah mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ia tu jama-jama kemana makasinge biasana dipikiriki maka dawe rajib panasangi jama-jamanna po ima. Tapi angka jama-jama lebih pemakasi ternyata. Aga yero pak ban na masigi Nasaba yero pak ban na masigi biasana alena mele moto, alena buka ipalak na masigi alena tingkai baban na masigi alena poni radio, alena mapangaji, alena bang, alena kama sukuru-sukuru narekotannya to alena to ima. Nasaba angka tu masigi biasa. Pokoknya alena mana po doja. Mapamulay saliwang latu imang alena manang. Ternyata biasanya idi imang itu namo pura pi batawe na paloki masigi akatana sebelum kama jaji mato. Tapi nareko pak bangnya biasanya na sebab si pake iyo ragage alena to bang alena to patuwe radio na masigi Iya na setengah na apa jampai setengah na patate talu moto ni setengah na apa moto ni iya na tate apa na poni ni radio na masigi mapangaji ni mapasalawa ni alena to na bang. Makanya magay mutama iya agagay salasi di nalengi ala bir pongobahu subhanahu wa ta'ala. Rigaw ang kana biasa fa bange ri zaman Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama diasyariatkan oleh Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rigaw ang kana angkay Nabi ta ri tanah Madinah. Jadi sebelum ri tanah Madinah okor ri tanah Makkah Nabi ta rigaw ang kana melo mas sempaja Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dami bawang Nabi ta as-salatu jami'ah rahimakumullah. Iya naro nasabari magay Idul Fitri si bawa Idul Adha. De gaga telah bang si bakama. Langsung bang itu maka da as-salatu jami'ah rahimakumullah. Langsung nasaba iro telah bang rigaw angkana ri zaman Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah Madinah melo ima peringerang rigaw angkana mutama wattuwe 5 wattu subuh loro asara maghribi si bawa isya. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Elalang di kita iro nabita rigaw angkana laturi Madinah na pasipulong isini na sahabat-sahabat maka dari sini na sahabat aga wadi mencaji tanra rigaw angkana mutama wattu sampajang. Jadi ia tu nabita mencaji pamimpin dek tu langsung nala si di kesimpulan de langsung nala Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam namo nisan Nabi tak de tap panala si di Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam keputusan natane jolo sahabat-sahabat nah mapada matoi di biasa na rekomendasi letane jolo anggota tak letane jolo staf tak letane jolo jamaah makada maga tunasan setuju mana muki kamakoron. Nah, makoron Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka sahabat Abdullah bin Zaid termasuk sini na sahabat-sahabat riwayatur maka da maga surun pa Allah subhanahu wa taala nareko mutame wattu sampajange leponi telah iloncenge maka da Nabi ta haja na lonceng na sabab iro tau
Nasroniye loncen na pake maga na reko terompe ayero to Yahudi terompe na pake maga vale na reko apie maka de patuoi apie riga wangkana mutama watu sampajang maka de aja na pake api na sebab orang-orang Majusi menyembah api na patuoi iro api sehingga lepan nipi Abdullah bin Zaid waninna napabajanna napodangi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dai surun fa Allah subhanahu wa taala denre wannia angka malaika poleika angka malaika mak baju kudara mak bawa lonceng maka dai iro malaikae idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah tu capana la ilaha illallah napodani Nabi tak magna sa Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaha la ru'yan haqqu insyaallah maka dai iya na tutonga na sabab makko matotu aga wahyu na linga fongallahu subhanahu wa ta'ala na latu maka kue iya syariah ele fajokka tungka mutama wattu tari baki mutama wattu Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Banna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah Bilal bin Rabah. Magai sabana Bilal bin Rabah yang yakka mencaji Pak Banna Nabi tak nomor siddi iro Bilal bin Rabah iro sak danna malupon ania makasing. Jadi narik kumapite ki Pak Bang wading yita makada magar Pak Banna Nabi tak. Iya kan? Dek tu na sembarang. Mapa nama tu na serekus masa paki imam. Ya. Iro Bilal bin Rabah narekomelo ita fisikna to bolong-bolong dek na pada taulenge rata-rata sahabae ternyata tania ukuranna yang ditupekko iro sakdanna malupu genania makasing. Apalagi rirol dek gagamai. Iya maka kau kan menyamang angka mo tua jadi namo madodo sadang ini kalinga mana tu tahu tapi riolo Bilal bin Rabah yakka ina sabari kan dega coro malupu sadana dan merdu makanja makasih yaro syarat pertama syarat kedua yaro Bilal bin Rabah khusyuk rigau angkana na tapu iro kalimat-kalimat azan napat temak-temak ilalang atina. Jadi si salah tu Bapak Ibu nareko angka tau mak baca korang, mat temak-temak atina ukur baca nak korang. Nareko biasana di manontok ki pakilong. Ka biasa ki manontok pakilong ku Indosiar. Andi Syakira. Biasa ki macet ki tu manilai di maka dai makanja na secara na makilongi. Nisang isak na elongi. Kasi salah tahu na rekonisangi isat na elongnya dibandingkan na falak bawami. Si salah tahu na rekona falak bawami ruk bange isat na bange iyare ga nisang isat na iruk bange iyare ga na po bawami ruk bange. Pasti si salah. Biasa ki di mengkalinga tok bang bau. Kesip panang secarana, kesip pacarana marimang. Oh ternyata oke rahasiana. Khusyuk dalam melantunkan azan, khusyuk dalam mengaji dan lain sebagainya. Na isang-isa na hayati. Tapi tanya mo pa iro mencaji syarat dua-dua. Angka mo pa syarat kataluwe. Aga iro disiplin. Matarate iro tawe. Jadi namo tu makasing. Nania khusyu. Nareko makutu-kutu lo masigi turita detak deng. Bahaya to. Tapi nareko biasa na tu Pak Bange imange biasa tak detak cicang wajar aja tapa tu marukai di tak dingin asa Pak Bang tak dingin asa imang nape cicaro tak deng ya ko tak cicang mo tak deng aja mo tak patu marukah iya minareko tapa marepa wai tapa tak deng italungaso tak deng isi minggu napa marepa iro na pakoliko-ding berbasalan itu biasana. Perlu nilai tak go. Tapi na reko ta cicang namo masigi lopoe biasa mato aga tak de Pak Banna biasa mato aga tak deng iman ta cicang. Nah, ajak mo hata patuma protes, ajak mo hata pa meloki langsung sele maka de sele bang ni na sa pabang tak deng inang loro. Napero kasi cicang.
Aga nariko halangan ni. Berhalangan ni ga, yari ang katiba-tiba, tappa malase ga, dan lain sebagainya. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Nan niya iro Bilal bin Rabah berani. Dek na tahu. Apalagi roong ganam subuh. Wah, dek na tahu. Amanyamo ya ko makakue. Ay mega ni apalagi masigi takang wiri lalang. Dek tumito lo masam paja subuh. Ariolo narigo angkana ala dan lain sebagainya biasana. Kita tahu ki. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Jadi ia syarak-syarak perlu ki maisangin na sabak pak bange wading mencaji salah sidi molli itawe loko masigi tak. Tapi nareko angka na pura na patantu pangurus masigi maka dai na ya sayala pak bange maka dek na wad dileganggu ia tu gageh. Dek na wad dileganggu. Na sebab furan ni napatan tu pengurus masigi. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala iki hadire. Rigaw angkana Bilal bin Rabah bang angka tata carana ia kami nam makasing makadai Abu Juhaifa ra'aitu Bilal yu'adzin wa yaduru wa yattabi'u fahu hahuna wa asba'uhu fi udhunai. Jadi ia tu Bilal bin Rabah bang biasa tu titi lau benreng. Aga tujuanna mamagi-magi ia rosak dan Bilal bin Rabah neng kalinga toi tawe sabla atawe sabla abiyo nareko mangolo kibla i Bilal bin Rabah ia rega nareko idi onrot ta mangolo wataki neng kalinga toi tawe oko elotang neng kalinga toi rijang. Ini sunnahnya Bilal bin Rabah. Tapi rigaw angkana maka kue idi nasabari angkana tua, ya sebenarnya tidak perlu lagi kecuali narekomelo iya kecuri sunana Bilal bin Rabah. Makanya ajak tahira biasa kini tepak bang, biasa titi tacek dek lo benri, ya magi na titi oh sunana Bilal bin Rabah na curi. Padahal narekomelo iya rana nasabari irotuai mangololotan yang kali mangolo timurang, mangolo watang lengkap nih, nah, sebenarnya tidak diperlukan lagi. Tapi narekomelo ki male sunana Bilal Rabah bisa. Nah nia Bilal bin Rabah nareko bangin na tutu ido cilina. Jadi ajakin kami cawa-cawa biasa nanti. Yele kele itawe. Maka demagi nasa na tutu do cilin. Tai tegere nareko angka to banta-banta iyo mak bicara. Malupo itu sadan na naidi. Na sebab mage. Na tatutu iyo do cilin na dek na merengkalinga. Makro pa bange narekomelo i masuk sadan na malupo. Caranya ikuti Bilal bin Rabah na tutu idua do cilina. Biasa na nareko maita ki palago mengkalinga ki palago nareko nadapi ni nada ia kami na matanre ada kami na matanre na tutu ni do cilina. Murak masu iro sadai pule lala. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga penting disampaikan. Maka dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Ia patuto kama manasap itu talai imang. Jadi kana muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumahilu fala yuqim hatta ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salahina yarahu. Jadi iro Bilal bin Rabah dekna rigau angkana pura balasu kama tanja-tanja kido masam pejasuna. Apalagi iro Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukubulana masam pejasuna. Mubapi mati Nabi tak boleh bolana yare galetupi Nabi tak uku masigi napai kama Bilal bin Rabah. Akatana yang ritu nareko uku masigi tak manasapi imangin apa kama ki. Nah sebab biasa kejadian kak biasa de gagai berhalangan iman tetap berhalangan imam rawatib tapa angka ki idi pak bangela sukama dek pana mana sama kadang kada tahu pele iman si jalo-jalo ni pura kama tahu seharusnya sebelum kama tajallu meman ni makadani ga matu min re iman aja apa pura kama tahu napa ki melo si jalo-jalo kada ikon nasang ikon tajallu meman ni napa kama ki. Nah ini penting. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa ki idi runtuk tahu
tania ale na bang ale na kama yare ga ale na bang tania ale na kama. Seharusnya sebaiknya ya nasangin Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi bang ale na to kama sebaiknya. Sangadi misal na masih ka irodin ri toy pura bang melo iteme melo ilo wc mapat di iga tapa masuk ipole masigi leng ito kama de kaga masalah. Pura si di waktu angka sahabat na Nabi ta namanya Ziyad bin Harith As-Sudai suroy oko Nabi ta untuk bang purana bang angka Bilal bin Rabah melo kama agna sa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna akha Sudain qad adzan wa man adzana fahuwa yuqim. Iro nangi sele surat ta As-Sudai alena bang nigi to bang alena to kama napudang Bilal bin Rabah. Jadi biasanya nariko angka tau pole saliwa tapa melo makada ewat diganasa tapa banga. Silakan. Purana matu bang elengi tau kama. Sebaiknya nigi tau bang alena to kama. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk irigau angkana baki bangi tawe angka tu tata carana rigau angkana le bali iro pak bangi. Aja ada tuh cerita emonri iare gau koyolo banni tawe macorita mopi aja naje kamat ni pak bangi angka bopo macorita iya si kanja narigau angkana tawe bang bali iro papa bilan aga melo tabalyangi. Jadi rigau angkana bangi tawe taulangi aga na po iro pak bangi mapamula Allahu akbar letu la ilaha illallah sangadinna rigau angkana maka dapat bangi hayyalas sholat si bawa hayyalal falah aga tapau la haula wala quwata illa billah. Tapi nariko maka dapat bangi rigau angkana subuh as-sholatu khairum minan naum. Sodaqta wa barorta. Sini ngata malabina fa Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Ternyata rigau angkana iye bange pertama kali na pamukba Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuanna untuk melo pamukba makada mutama di waktu sempajange ternyata iye ro bange wat dimmatole pake untuk hal lain salah sidinna rigau angkana makada Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam iye ro bange wat dingi pakai rigau angkana angka anak-anak baru-baru jaji. Ya. Maka dari Fanritata Abu Rafi, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan wal Husain radhiyallahu anhu. Jadi iro Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabangi docili atauna Hasan Husain rigau angkana jaji dan nia nakamakangi sebelah abiyona. Nah. Jadi ini menjadi dasar biasanya ini rigau angkana angka anak-anak tak ya riga apo tak jaji lebangi iro anak-anak. Sebab sunnah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka po sunnah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam azan untuk mayit biasanya ini dia nama soro oko kampung tak yang masyhur itu di kampung tak itu matalkim mak baca surah dan sebagainya. Biasanya azan untuk mayit ini ternyata memang maka defan ritata Imam Al-Baijuri dek lo sunnakan akatan dek itu nalarang tapi nama kerokan nama kruh kang ifan ritata. Nah makanya biasanya dek itu nama sohoro idi fegau ibang fegau angkana angka maya iya rek gamelo leki buru tapi nariko angka to fegau ide ne wadiate ya. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rigau angkana busilupo ternyata angka syariatna agamata iyo rupa bangi biasana makada as-salatu fi rihalikum as-salatu fi buyutikum biasana reku busilupo pokokna dek nulle tawelo masigi napeli pasu iya ada-adai as-salatu fi buyutikum. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia telu golongan, telu kelompok membagi-magi angka ki salasid din muttamar isisena ia kelompok sehingga
angka mati onrata iya kami na makasiri asuri monrino fung Allah subhanahu wa ta'ala inritu onrongatta yarega tomakka da bolata mati iro na buah pung Allah subhanahu wa ta'ala na fancaji pole miskun aswad, misk minyak kasturi yang paling hitam, sehingga termasuk kita orang spesial nanti di hari kiamat. Tentunya dek to melok mencaji to biasa-biasa, dek to melok mencaji to standar-standar turi meloki yasi panotolenge. Nah, yor kami nama kasing sehingga mutama ki salasi di golongan, apakah itu mutama ki oko pak baca korange nasaba meloki lolongan ngiriona pong Allah subhanahu wa ta'ala, yare nga nomor 2 rigaw angkana angka ki makkamalak madeceng dek naganggu ki siagi dale na leki pong Allah subhanahu wa ta'ala nanniya nomor 3 tari mangolli ki lokori adi cingange salasi din na mancaji pak baki rimasigi sehingga najukai tawe masigi na pong Allah subhanahu wa ta'ala mamagi-magi pong Allah subhanahu wa ta'ala na riki pamasena na niya afatirongan na sehingga turi angka ki mitay decen na lino lebih-lebih pada decen na akhirat terkhusus kepada wijat-wijat dan ni apa-apa tak baca sangat dia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.